ڕۆژتان باش بینەرانی هێژەی بەرنامەی گەلی ئازاد. ئەگەر بێت و شۆڕشی ڕۆژاوای کوردستان و سیستمی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیک وەک شۆڕشی ژنان و سیستمی دڵخوازی ژنان پێناسە بکەین، ئەوە ڕەنگە زێدەڕۆییمان نەکرد بێت. ژنان لە شۆڕشی ڕۆژاوای کوردستان و سیستمی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیکدا ڕۆڵی هەرە سەرەکی و بنەڕەتی دەگێڕن. لەبارەی چەندیشەوە ژنان لە هەموو ئەستەکانی بەڕێوەبەرێتیدا ئەگەر هەژماریان لە پیاوان زیادەتر دەبن ئەوە کەمتر نین. هەر بۆیە ژنان لە ناساندنی شۆڕشی ڕۆژاوای کوردستان و سیستمی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیکدا ئیمڕۆ بە جیهان ڕۆڵێکی هەرە سەرەکی دەگێڕن. بەرنامەی ئەم جارەی گەلی ئازاد بۆ ڕۆڵی ژنان لە ڕۆژاوای کوردستان و سیستمی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیکدا تەرخان دەکەین و بۆ باس لەسەر ئەم تەوەرەیەش بەڕێز زەینەب ئەردەم ڕۆژنامەوان لە ئستودیۆ حازرە. بەڕێز زەینەب بەخێربێی. زۆر سپاس. بەڕێز زەینەب، کۆمەلگای کوردستان و بەگشتی کۆمەلگای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کۆمەلگەیەکی پیاوسالار و جنسیەت پارێزە. بەڵام لە هەناوی ئەم کۆمەلگەیەدا شۆڕشێکی ئازادی ژنیش هەیە. پێش هەموو شتێک وەک سەرەتایە کە ئێوە تایبەتمەندیەکانی کۆمەلگەی پیاوسالار یا کۆمەلگەی جنسیەت پارێز چۆن پێناسە دەکەن؟ دفینیسیۆنێکی گشتی ئێوە بۆ ئەو کۆمەلگەیە چیە فەرموو؟ بەێ بێگومان ji بۆی ku em asta şoreşa jin îro li Rojavayê Kurdistanê ku de derketî holê em pênase bikin, şîrove bikin, lazim em bingehê vê şoreşê çawa hat avîtin û vê şoreşa jinê destpêkê ji ku derê destpê kir, çi tehlîl kir li ser civakê, li ser cîns, li ser zilam, li ser jin çi pênase kir, şîroveya wana pir girîng e ji ber ku yani ew rabirdûyekî vê têkoşînê û vê şoreşê heye. Niha berê her tiştî rastiyekî wisa heye ku jinê serdemekî ku jin desthilatdarî serdemekî wisa ku jê re dibêje dayiksalarî serdemekî neolîtîk jiyan kiriye. Ev berî تقریبا 5000 سال بجی جنێ di jiyanê de rolekî gelekî girîng lîstiye. Ew rastiyê lêkolîner, akademisyen vê rastiyê qebûl dikin. Ew xalekî gelek girîng e. Lê pişre xalekî din jî heye ku ji ciyakê û şîn de di herikîna jiyanê de, di herikîna serdeman de pêvajoyekî ku jinê wenda kirî jî heye. Pênasekirina wê pêvajoyê jî pir girîng e. Ew jî em dikanin hindik behsa pêvajoya ku jinê xwe afrandiye, em hindik behsa wêya bikin û em derbasî ew civaka cinsiyet parêz çawa hat avakirin, em dikanin wêya jî şîrove bikin. Niha çandekî xwedawenda herî zêde li Mezopotamya hatî jiyan kirin. Ciyê ku îro şoreşa Rojavayê de jiyan dibe, ciyê ku îro jin xwe ji nûh ve de ava dikin, di ser wê axê jinê bi taybetî avakirina jiyanekî komelge here pêşengî kiriye. Jinê dê avakirina jiyana civakê de jiyanekî şaristanî derxistina holê de rolekî sereke lîstî. Ew jî wa xaka ku îro em bêjin şoreş lê tê jiyan kirin. Xalekî dîtir jî ew jina ku îro ji hemî qadên jiyanê hatî derxistin, wê jinê bi taybetî dê serdema neolîtîk de rolekî gelek mezin lîstiye. Jin di wê pêvajoyê de hem berhemên aborî derdixin ku berhemên ku civak xwe pê jiyan bike. Jin di wê serdemê de hem ew kedîkirina heywana pêşengê dike. Jin hem avakirina gundan mesela pêşengê ji wîya re jî dike. Mînak jin demê ku zaroka xwetîne cîhanê di wê pêvajoyê de lazim e mînak 6 meha tiştekî wisa li ciyakî bimîne. Ew pêvajoya mesela ji xwe re baraqa çê dike û malên biçûk çê dike ji dar û bera ji tişta dimaxera de ya jî dimîne. Mesela wîya serdemekî ku hêdî bingeha gunda davêje. Em mêze dikin mesela ev ya pêvajoyeke pir dûr û dirêj ku dê civakê de jinê rolekî sereke lîstî ku ji jiyana xwezayî însan hinek xwe veguherînin jiyanekî serdemekî em bêjin şaristaniyê bikevin nava wî ya jinê di wir de rolekî gelek mezin û girîng lîstiye. Pişre piştî ku amûr tên avakirin, piştî ku hêza zilama fîzîkî derdikeve holê, piştî ku berhemên zêde derdikeve û li ciyakî kom dibin, wan berhemên zêde aboriyakî
کو دسلاتاری لسر چه بب یا جوا آبوریا کو درد کوه و آبوریا لسر جوا که وکی هیزی کی دسلاتاری ور بکارانین و یا هدی زلام دخه بن دست خو دور ده چه درد کوه ولی او جوا کا کو اندویجن جنسیت پاریز هدی درد کوه ولی تابی وانان روشین دور و دریجن مرف دکانه پر دریج بکه زیده ناکم کورایاو یا لی بلی چه درد کوه ولی او جنا کو جیان آوا کریه پشتی دم که جیانی تی قد کرن او دم کو تنی به هزا ظلام به هزا فیزیکی جواک پیناسه خود بین و ظلام درد که سر روی جهانی هدی جنی جه قادین جیانی قد تکه تین روش که کو تنی کاری مالی بجنی دکرن او کاری مالی جی ریبری گلی کرد عبدالله جلان دبیجی کی کارین کارکر تدکانه 8 ساعت بیجی ما فی کارکری 8 ساعت هیه لیجن 24 ساعت دناوا کار و خباتی دن کاری مالی و سایب راستی لی کاری کی هری بی قیمته جن جید هر جیا کی کو هری بی قیمت یعنی قالك پیشه جن دناو ده نکان خوب ببینن جواک ایدی رنگ کی چاوا دگری جواک رنگ کی کو او چاندا خداوند و دگهر کو چاندا پیاو سالاری يعني چاندا خداوند ایدی لجنی شونده ودگره مثلا میتولوژیا دیجی گلک میناکی نوی هنن مثلا میناکا اینان ناو انکی هیه مثلا اینان نال همبری انکی خدا انکی دکوی ناوا تکوشینی که دبیجن قانون 304 قانونی و هنج بوی وان 304 قانونانا تکوشینی که پرمزن یعنی تشتی کی تمثیلی فقط راستی کی جیانی دده داد خب پیش جاوا مثلا جبوی وا 304 ما دبیجه جره 304 می خو یا 304 قانونی خود تکوشینی که گله کی مزن دده مشاندن لیوا قانونانا ج دست دده چاوا ج دست دده دیسا زلام به دکو دولابان قانونان جه خداوند اینا نادگره دوی تمثیلی درجی اصلا دور ده ونداکرنا جنه ایدی چاندا دایک سالاری دست پیک ده مزوپوتامیا ده و ده هم جهان ده پاشته دزیوره ایدی جواک کی چاواتی درد که ولی جنه کی دمی کو تی جهان جوی راحتی آماده کرن یعنی دور ده منف دو تشتاجی دکانه وکی انسان تین جهانی نه وکی جنس ناین جهانی یعنی دزکی دایکا خدا نهمه و ده روجاد مینن پشتین جهانی اما دمی کو هاتنا وانا جهانی ده وانا جالیه مالبات و جواکی ده چاواتین پیشوازی کرن مثلا زاروکی که لاو یا جکرت جهانی به دفو زرناتی پیشوازی کرن لی زاروکی که کچ ده جهانی بخمگینی تی پیشوازی کرن به تیبتی اف دجواکا روجلاتا ناوین ده پر سر دسلاتاریا کی هیه مثلا دور ده جیان و جهان لجنی هاتی تنکرن یعنی رول دمی کو جدایک دبر رول و میسیونی وان جهفتی جدا کرن یعنی زایند هیه یعنی جن و ظلام هیه زایند پارێزی پشه او جواکا پیاو سالاری دهی آوا کرن یا جباوک سالاری دهی آوا کرن يعني وقت من دار لدايك دبل راستي دا كويتنا او چوارچوي او چوارچوي لكوملگا دا بو آماده کراو اگر كره بشوازيك پرورده دكريت و اگر جنيشه اگر كچيشه بشوازيكي ديگه يعني ديره دايك رولي بلين جنو بياو لكوملگا دا وكو جنو بياو دروز دكرين چون مروف وكو تو باسط كر وكو مروف لدايك دبي بلان دواتر رۆڵی ژن و پیاوی لە کۆمەلگادا پێدەدێ ئێستا تۆ باسێکی بەگشتیت لەسەر ژنان کرد لەلایەنی متۆلۆژیشەوە هەتا ئیمڕۆ و کۆمەڵگەی جنسیەت پارێزێک کە لە کۆمەڵگەی کوردستان و بەگشتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هەیە هاوکات دەزانین لە هەمبەر کۆمەڵگەیەکی بەو شێوەیە خەباتێکی ژنانیش هەیە لە ئاستی ڕۆژئاوادا لەبەرەوەی کە پێویستی بە ژن زۆر زیاتر بووە ژنان زیاتر لە خەباتی ئازادیدا زۆر زووتر دەستیان پێکردووە بەپێی هەلومەرجێک کە کاپیتالیزم و بەگشتی لە ڕۆژئاوادا هەبووە ڕۆژئاوای دنیادا لێرەدا ئەمە بەستە و هەر بۆیە پێڵی جۆرا و جۆری فێمینیزم لە کۆنەوە هەبوون و هەتا ڕۆژی ئیمڕۆژ فێمینیزم لە خەباتدایە بۆ دەستێنانی یەکسانی مافی ژن و پیاو ئێوە بەر لەوەی کە ئێمە کە باسی سەرەکیەکەمان ڕۆژاوای کوردستان و ڕۆڵی ژنانە بەر لەوەی کە بچینەوە ڕۆژئاوای کوردستان پێم باشە بەگشتی باسی ئەو پێ لە جۆرا و جۆرانەی فێمینیزم بکەی کە ئیمڕۆکە ئەوانیش بە هەمان شێوە وەکو مارکسیزم و فێمینیزم وەکو ئیکۆفێمینیزم وەکو
زۆر شاخەکانی دیکەی فێمینیزم فەرموو. ما گوت جنێ پر کور ئازادی ژیان کریە لێ وەنداکردنێکیژی پر gelek کور چێبوویە bi taybetî ciyê ku xwe afirandî wenda kirî û dûr de bi jinê re civakê jî wenda kiriye. Wendakirinekî gelekî kûr ji bo ku jin carekî din derkev ser rûyê cîhanê, carekî din bi jina azad civakekî azad were afirandin tekoşînekî pir dijwar jê re lazim e. Bêguman dê dîrokê de tevgerên jinan henin. Pêlên feminîzmê henin, hereketên jinan henin, hereketên ku mesela lê İngilistanê jê dibêjin sufrajet, ji bo mafê ku jin raya xwe bikar bîne. Were hilbijartin, hilbijêr û were hilbijartin. Tekoşînekî dijwar hatî dayîn. Dîsan di nava pêlên feminîzmê de tekoşînekî heyanê astikê hatî dayîn. Lê belê ev tekoşîna di nava çarçoveya ji nava çarçoveya dewlet netewe û ji nava çarçoveyekî mafên aborî an jî mafên hiqûqî derbas nekiriye. Ji ber wîya jî em mêze bikin mesela yani şoreşa Sovyetê re sosyalîzmê tekoşînekî li ser bingehê azadkirina jin, azadkirina civak, azadkirina gelan hatibû avakirin. Bedelên gelekî mezin jî hatayîn lê wê şoreşê emrê wê heftê sal bû. Dîsa mesela dê pêlên feminîzmê de jî em mêze dikin. Mesela pêvajoyê ku îdeolojiya Marksîzmê desthilatdar e feminîzmên Marksîst derdikevin. Ew derûdorên ekolojîst demê ku aktif in, pêlên ekolojîst derdikevin mesela ekofeminîst henin. Yan jî ew aliyê ku kesên piyaw zilamên ku piştgiriyê didin feminîzmê jê dibêjin pro-feminîst. Yani wan pêlên feminîzmê gelek pêl henin. Dê feminîzmê de di kîjan serdemê de kîjan fikrî giranî derketî pêş feminîzm jî bi wê fikrê derketî. Fikrekî bi serê xwe an jî fikrekî ku bi rastî ji hemû aliyan de azadiya jinê pênase bike û li gorî ya tekoşînekî dijwar bi dimeşandin nehatî çêkirin lê belê ew jî mîrasekî jî ji tekoşîna jinê re hiştiye. Mesela tiştê ku hereketa jina Kurd li ser viya hin tiştê dekirin. Hereketa jina Kurd tespîtekî çi kiriye gotiyê ki bi têkbirina azadiya jinê re civak jî têk çûye. Azadiya civakê jî têk çûye. Mesela ev tespîtekî gelek girînge yani tevgera jina Kurd jî hinek ji wê mîrasa ku bi sala jinên cîhanê daye xwe dispêre wê mîrasê lê li ser wê mîrasê gelek tişt sêde kirine me netikanim sam. باش ئێستا ئێمە دەزانین کە حرەکەتی ئازادی بەگشتی لە باکوور و ڕۆژاوای کوردستاندا زۆر جار تەنانەت وەکو حرەکەتێکی فێمینیزمی پێناسە دەکرێت بە تایبەتی لە دیدێکی ڕۆژاواییەوە لە دیدێکی ئۆریەنتالیستیەوە لەبەر ئەوەی کە لەبەر هەژماری ژنان لەبەر ئەوەی کە گرنگی بە مەسلەی ژنان دەدا. بەڵام بەگشتی حرەکەتی ئازادی کورد ڕێزدا ڕۆژەلان و پەکەکە تێڕوانینێکی جیاوازی فکری و فەلسەفیان بۆ ژن هەیە کە لە حرەکەتەکانی دیکە هەم لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەم لە شوێنەکانی دیکەی دنیاشدا جیاوازە. ئەوەی کە وەکو چەمکێک بە ناوی هاوژیانی ئازاد پێناسە کراوە. پێم باشە لەوێەوە دەربازی ڕۆژاوای کوردستان بین. بەگشتی پێناسەی ئێوە ئەن ئەوەی کە ئێوە لە چەمکی هاوژیانی ئازاد تێڕوانینی پەکەکە و ڕێزدار ئۆجلان بۆ پرسیژن وەکو ڕوانگەیەکی جیاواز ئێوە چۆن شرۆڤە دەکەن. ئەو ئاستا هەڤژیانە ئازاد و ئیرۆ دەرکەتێ بێگومان خۆ دەستپێرێ میراسکی تێکۆشینێ یعنی تێکۆشینە تایبەتی تەڤگەرا ژنا کورد bi çi dest pê dike bê yek ew asta civakê tehlîlkirin ew pir girîng e û lazimiye civakê ji çi henin mesela şoreşên cîhanê di ku derê de wendakirinin pirsgirêkên civakê û pirsgirêkên jinê pirsgirêkekî talî em bi desthilatdar re em bi dagirker re şer bikin piştî şer qediya em ê azadiya civakê û azadiya jinê jî bidinê ڕوانگەیەکی وسە هەیە لێ di nava tevgera azadiya Kurd de rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan tehlîlekî gelek girîng dike dibêje ki bê azadiya jinê ancaq azadiya civakê gengaz e
دکانه ور آوا کرن او خالکی گله کرینگه تابی اوانا مرحله نوی هنن او اصلا هفجیان آزاد بتکوشینی کی پر دجوار هاتی درکتی پیش هون دزانن جواکا کرد جواکی کی او باندورا جواکا جنسیت پاریز هری جو کرد ده دجیان کرن جبر کو جواکا کرد ناوا چار پرچین دولتین دستلاتدار ده هاتی پرچه کرن زلامی کرد بتیبتی جه دستلاتداری زخت و ظلم دیتیه هاتی ناوا مالبات خواستی ببه دستلاتداری کی لسر جنی مثلا دوی واریده ونداکرنی کی گلی کی کور هیه دور ده مثلا وی تکوشن آزادی ده میکو دست پیدا که اف تکوشن نکانه تنی لهمبری داگرکریا ترک داگرکریا فارس عرب تکوشین بده مشاندن و جواک شو ساده جی خوده بمینه باور دکم کو دناوا تفگر آزادیا کرده حرکت جنت نبا هیزا جنت نبا وی حیان روجا ایرو نکانی با خوب داجیان کرن نکانی با سرکفتن بدست بخستا جبر کو دناوا جواکی ده جسدی پنجی زیاده تر جنن تفگر آزادی اف هیزا جن باش تحلیل کریه تو جسدی پنجه یه جواکی جندیتی و وره و در وی جواکی بهیله او جواک نگه کی وی کرد دمینه یا جن کمندام دمینه اصلا ده انجام ده جبر ویا وی تفگری چاوا دست بکار کریه به هزا جن اف هزا جن جی لهم بری جنی تکوشنی کی لازمه جبر کو جن جی خلاواز دبینن ده جواکا کرده ده بیجن جن دار کی شکستیه دبیجی زلام ستونا مالیه یعنی یک مالی لسر پیاد هیله لسر لنگ دهیله مثلا روانگی کی ور بروانگی کی وسا جواک بریو چویه یعنی او جنا کو دمال دمایه آزادیا خو هزا خو ناس نکریه وان جنا درخستنا سر د کادیرو کی نتشت کی حسانه جبر ویا جی تکوشینی کی هاتی داین مثلا ریبر گلی کرد عبدالله öcalan بتیبتی مرحله وی دای دست بیکرن یک تبلیغوینا جن اقناع کرنا جواکی لهم بریویا جبر کو کچی کی کرد در کتنا سری چیا جندری مالباتی نتشتی کی پریسانه کچی کی کرد نکانه جندری مالی ده گاوا خوب آویجه یا گرک بزواج در کوه بیکره بزوج در کوه یا جوا کدین نگن گازه لیجنا کرد پینگاوا دست بیکی تبلی تکوشن آزادی دبه پشه سرکفتنین ده تکوشینی ده دست تخه جواکی جی اخنا دکه پشه جن به هیزا خود حسه ادناوا تفگری ده جی به تیبتی هیزا جنین ناس کرن هیه مثلا سکانم لور میناکه که بدم ده دیروکا تفگر جن پرتوک هنن جور ما خوندیم دزانن yani hevalin xortjî dibêjin mînak bira jin neçin di eniya pêş te şer nekin ku şehîd bikevin wê cenazeyên wan bikevin destê dijmin. Mesela mînakekî li hemberî viya vê ferasetê birêz Gülnaz Qarataş heval bêrîtan mesela tekoşînekî mezin dike dikevin nava şer de eniya pêş te cî digire. Mesela dûr de bi tekoşîna heval bêrîtan bingehê artêşbûyîna jinê di nodu dida de tê avêtin. Êdî dûr de جن ده انیا پیش ده رولی خود لیزه باشه عالیه فکری درده که و هولی مثلا ده سال 1998 ده تابع حیانی 98 جنا کرد گلک پینگاف تابیجن او هوال زیلان هی چالاکی هوال زیلان هی یعنی لدرس می ده بیجه از خوازم ده میجی دجمن ده خوب تقینم مثلا وان چالاکین ام بحث کن نه چالاکین تنی سربازی لشکرینن وانان چالاکین فکرینن لدرس می ناوندکی وسای کو دجمن اسیمیله کریه لی هوال زیلان ده هر لور چالاکی کی فدایی بیکتینه دور ده مثلا او چالاکی هوال زیلان ده میجی میتینگهی ده تقه تکتبه لی بلی ده نواجواکا کردجی پینگاوی کی نه درد خولی یعنی جن مثلا تابوری کی گریلا بچه درسمی نکان چالاکیا کی وسابکه لی هوا زیلان بسری خود چنه اکیبشی مثلا ملی کولین کری لسر تنی بسری خود چه جی چالاکی تثبیت دکه روجا چالاکی تثبیت دکه ده هروی چالاکی پیکتینه یعنی لیور منف دکانه هیزا خبری خستن کرنا جنجی مثلا او چالاکی هوا زیلان خود سپیری ایدئولوژیا رزگاریا جن ایدئولوژیا رزگاریا جن ده سال 1998 ده ریبری گلی کرد بریز عبدالله öcalan اعلان دکه ده 8 آذر ده مثلا هن خالین وی بنگهین هنن مثلا پیوانی کی جنیر داتینه ده بیجی پیوانی کی ولات پاریزی جنی کی گرک ولات پاریز به
جنی کی گرک خودی فکری کی آزاد به خالا دو یمین جبوی فکری آزاد کانه بدر که و گرک خبری خستن بکه جبوی خبری خستن کرنی دبیجه جیانی کی آزاد لازمه جبوی جیانی کی آزاد عالیه استتیک جدر دخپیش یعنی وان هر پنج تشتانا با آهنگی کی به هفره گرک بمشون کو جواکی کی آزاد درکه تفگر راجنا کرد بتهیبتی لسر وان بنگهانا خو آواد که ده ارتش آجن آواد که یکمین جاره پارتیا جن دی آوا کرن مثلا سیستمی که قوم فدرال ایجن دی آوا کرن مثلا خالین کو مگوت جنیر هاتن گرتن جی کو جنیر هاتن گرتن مثلا یک جی عالیه لشکریه حیانی نهاجی ارتش به ظلام دین پینا سکرن و همی ارتشین داگر کرن جبوی کو ارتش کی جبوی کو آزادیه ارتش کی آزادیه تی آوا کرن ارتش جنه یعنی ارتش کی جن نکانه بچ جیا کی داگر بک دسلا تاریه بک ارتش کی جن وی چ بک وی تنی جوی آزادیه تکوشین بده مشاندن مثلا لسر وان بنگهانا هر کو سال در باسبن ازمونی تکوشینا جن پیش تکوه امیزه دکن استا او چتایاوی یعنی استا تکوشینی بلند به تکوشین بكل مكجن دست بيدك بهوال ساكنة جانسز سارا دست بيدك ده كونغريا PKK آیه کمین ده سال 1978 و هر یکو دچه زیده دبه مزن دبه جبر کو خود سپیری تثبیت و تحلیلی کی پر خورد آزادیا جواکی با آزادیا جنره باشه برز زینب استا ام که وقت باز دکین یعنی پر آسانه که مرو وصل جعلی بجين تيوريك باس بك وصاية همو مرحلين كجني كرد يعني هتا روجي إمرو بيدا تيبري وباس كرد وبتايبتي دزاني كخباتي جني كرديش خباتي كي دولاينه يكي خباتك لدجي قيدو بندي جواكو معلبات يكي كيش لهمبر سيستمي سياسي كسيستمي دولة نتويا بلام هموي امشتانه زور آسانه كهتك باس دكري بلام لبراكتيك دا دزانين ك براستی یعنی جنان رولکی هر سرکی دگیرن و شورشی آزادی کردیش لباکور و لروجاوا توانی ویتی که یعنی جنان خویان بخوانی او حرکت و شورش بزنن یعنی لیره در رمزی او نهینی اوی که بوشی اوی جنان توانیان او همو قیدو بنده در باز بکن و بگن روجی ایمرو بتایبەتی کە ئەوەی ئێستا لە ڕۆژاوای کوردستان ئەمە دەیبینین تێکۆشانی ژن گەیشتۆتە ئاستێکی هەرە بەرزکە جێگەی سەرسوورمانی هەموو دنیاە یانە نهێنی ئەوەی کە ژن گەیشتەوە بۆ ئاستە سەرڕای هەموو کەم و کۆڕەکان چییە بەڕاستی یعنی چۆن ژن توانیوێتی بگات بە ئاستی ئیمڕۆ گەرچی ئەوەی کە تۆ باست کرد بە زەحمەت و تێکۆشانێکی زۆرە بەڵام دیسانەکە ئینسان وەختێکە باسی کۆمەلگەی کوردستان دەکات کۆمەلگایەکی داخراو دیسانەکە جێگەی سەرسوورمانەکە ژن چۆن ئاوا بە لە ماوەیەکی بەو شێوە کووردا چون لەبا ئەو ماوەی 30 ساڵ لەباری مێژوویەوە ماوەیەکی کورتە ئەنە بۆ مێژوو زۆر ماوەیەکی پڕ کورتە لە ماوەی 30 ساڵ تا ژن گەیشتە دە ئاستێکی وەکو ئیمڕۆ یعنی نهێنی و ڕەمزی حرکەتی ژن چییە لە باکوور و لە ڕۆژاوا نها يعني ام روجا ما ايروج رابردو قط بكن وجويت هيك وشنو قط بكرن داس تيجيشتاندنا وي زور زحمته دفي وارده استكي تشاوا دركتي هولي مثلا وبحثا هفجيانا آزاد وكربو آنها ده هر وارده او جيانكي او دميكو ام دبيجن هفجيانا آزاد امتني بحثا مالبات كي ناكن امتني بحثا جيانا دناورا جنو وزلام كي دناكن بيقولنا قمان ام بحثا مالبات يجي دكن او سر انجي او آلية ويه كناي زانين كو اف شورش وكي قولكي روجلات للروجافا لروجلاتا نافين فبويكو بالا هركسي ديكشينه او خود سبيري تشي راسيه ديكشتانا ويا بيغمان گله كرينگه يعني دن استا کو هفجيانا آزاد هاتيه مثلا دكانن دوي واريده هنك ميناك بدن بتهيبتي ديساج شخصي زلام وجن مرف دكانه هنك ميناك بده ميناك ده زلام ده انرژیا کو هي انرژیا کی مادیه
فورم گرتیه انرژیا کو بجنیره هي انرژیا کی هند هرکه یعنی انرژیا بزلام ره جعالی بتیبتی دولتنا توه گلک هاتی بکارانین فکری کی ثابته یعنی فکری کی خود سپیره زکایا آنالیتیک زکای آنالیتیک چیه؟ زکای آنالیتیک خود سپیره ماتماتیک خود سپیره حساب یعنی دو چارپ دو دخه چار لی جیانا خوزایی نوسایه دکانه دو چارپ دو شش جی درکبه ده جی درکبه ev teybatî de ilmê kuantum de gelek hatî tespît kirin yani tu jiyana xwezayî û jiyana maddî nikane bikiyek jiyana xwezayî ji gelek tiştan re vekiriye em dikanin ji rojhilata navîn mînak bidin mînak 10 sal berê kê dikanî û bifikiriya ku rewşikî wisa wê ji rojhilata navîn rewşa Esad rewşa nizanim Hüsnü Mübarek wana hemî قرالين بيواجوي بون يعني يكونوا ها هفدر رد كن مثلا تركيا اللي برني حافظة اسد خو او ذكر دي سر نيه بشار اسد يعني خود خص من بيلاواوي نظام تكليين مصر وتركيا هات زانين ياجي دسلاتارين ديتر مثلا كيد كان بيجكو ايرو وي ايرو سببا اما يعني خزايا جواكي خزايا انسان جگلنگ تشتاره وکریه لی بزلام را اف هین کمتره در فتی کو بکارانی نویا هین کمتره جلیره نوسایی مثلا او هم خزايا جنيه تشتكي وسا هي جن دكانه زاروك بيني جهاني او زاروك انينا جهاني اجني تيكليا جن وخزاي بهفره تشكرن تيكليا جنو وجياني بهفره تشكرن مثلا بزلام را نوسا يعني جبر ويا يعني او هيزا جني تحليل كرنا هيزا جني مثلا انها دناوه تفجر ازاديه ده پجراندنا هيزا جن هي هيزا جن دمي کو درد كوه هولي هيزكي نهاتي بكارانين هيزكي وشارتيه انها زلامين کو دناوه تكوشنا ازاديه دجي اف هيز بتكوشنا جن بجي جورا رجي تكوشين من ميناك دا تكوشين قدوي خالي دجي دوي واري دجي هاتي داين دور ده اقنابويني كي هي يعني حمي بشين جواكي كو تهفلي تكوشني ببه دكاني جيانك آزاد ور آفراندن او خالين كو دناوا جواكي ده وكي تابو وكي خالين كو ختين كو ناين كو هراندن هاتن آفا کرن دوانا ده سرو بمبويني كي مزن هي يعني دناوا جواكا كردن دكانن جياني جهنك ميناك بدن ميناك جويني كي كوم جويني كي بچوك ور چيكرن لكومالي كي لفر أوروبا كود الديواني ده جني كي تنبه تاني هوالين ميربن قال ور راكسيون ده نشاندان كو مثلا بيجن شاردارياك به مجلس شارداريه دناف ده جسدي تشل بينجن جنبه قال راكسيون ده نشاندان اف چي مثلا demek ki دور ده çahati avakarın de fikrin civaki de bevit hekoşini guherandını kati çekirin. Wan merhaleyin guherandını işte ve asta şoreşa rojava derxsti. Ajstam şoreşi rojava yani براستی کاتی که باسی شورشی روجاوی کردستان دکرێت یان سیستمی خۆ بەڕێوەبەری دیموکراتیک یان سیستمێکی بەڕێوەبەری کە لەوێ ئێستا ئاوا بووە ژنان کۆڵەکەیەکی قایمن یانێ لە ڕاستیدا بەشێکی هەرە گرنگی سیستمی خۆ بەڕێوەبەری دیموکراتیک لە هەموو ئاستەکاندا ئەگەر هەندێک جار زیاتر ڕەنگە لەسەر شانی ژن بێت هەتاکو پیاو لە هەموو ئاستی بەڕێوەبەری تا هەر لە گوندێکەوە بگرە هەتاکوونێ سەرەوە ئەم نە لەباری ئەوەی کە ژنان چەندە بۆ نمونە لە ئەنجومەنی گەلدا چەندە ژن هەیە ژنان لەوێ ئەرتەشی تایبەتی خۆی هەیە هێزەکانی یەکینەکانی پاراستنی ژن هەیە دوایە لە ناو خودی یەپەگەدا کە دەبێ پیاو بێت لەوێ ژن هەیە لە هەموو ئاستەکانی بەڕێوەبەریدا دوایە سیستمی هاوسەرۆکی کە لە ڕاستیدا سیستمێکی مۆدرنە کە لە ئەوروپا تەنها هەندێک پارتی وەکو پارتی ژینگە پارێز بۆ نمونە سیستمی هاوسەرۆکیان هەیە یعنی لە ئاستی ئوروپادا لە ئاستی ڕۆژئاوای جیهاندا سیستمی هاوسەرۆکی نەبووەتە کولتور لە هەموو ئاستی کۆمەلگای ڕۆژاوادا بەڵام ئێستا لە ڕۆژاوای کوردستان بووەتە کولتورێک لە هەموو ئاستێکدا پیاوێک و ژنێک هەیە
بەگشتی ئێوە بەشداری ژنان نە بەشداری وەکو ئەوەی کە ژنان بانکرا بێت کە بەشدار بن بەڵکو ژنان لە ئاواکردنی سیستمێکدا بەکەبەی خۆیان دەزانن سیستمی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیک ئێوە ڕۆڵی ژنان بەگشتی لە ڕۆژاوای کوردستان لە ئێستادا لە هەموو ئاستەکاندا چۆن دەبینن دناوا جواکێ دە ئەخلاقێکی هاتی ئاواکردن یعنی ڕوانگەیەکی هاتی ئاواکردن ئەو ڕوانگەیە کو ژن لە دەروێ جواکەشتن تێکۆشیناکو نوها ژنا کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی دێ تێکۆشیناکی ئەو عالی ئەخلاقی دە هەنێک پیڤان داینا ئاواکردن مەسەلا ئەو کو تەمسیلی بێ تەنێژ بووی کو لازمە یعنی بە کۆتایان بتشتین وسا ئەو تێکۆشین زێدە ئەنجامێکی پڕ جودا نادە ئەما ئەم مێزە دەکەن ئیرۆ دناوە شۆرەشە ڕۆژاوا دە دە هەر واری دەژن ڕۆلی خود لیزن مەسەلا دەستپێکێ یەکتیا ستار دناوا جواکێ دە پێشەنگیە ژێ زمانی کوردی پێشخستنێرە پێشەنگیە ژێ پەروەردا ژن پەروەردا جواکێ مەسەلا ئاکادمیên پەروەردەی هاتن ئاواکردن gelek sazî hatin avakirin ku di nava wan saziyana de jin rolekî diyarker dilîzin ew jin mesela yani demek ku em pênaseya wiya bikin em gerek dîsa alî wê fikrî derxin pêş jina ku niha di şoreşa rojava de dê xeberêweberiya demokratîk de rol dilîze ew jina ku ketiye ferqa hebûyîna xwe hebûyîn çawa pêk tê hebûyîn demê ku du tiştên ciyawaz hebin tu dikanî behsa hebûyînê bike ama demê ku yek reng hebe tu nikanî behsa hebûyînê bike hebûyîn xwe çawa ava dike mesela mînak demê ku ax hebe lê tu axê toxumekî deyne avê lê neke hebûyînekî çê nabe aynî nava civakê de jî wisa ye yani ku demê hebûyînekî jinê aliyê fikrî de tuneba ketina ferqa xwe ketina ferqa civaka cinsiyet parêz civakan cinsiyet parêz redekî tuneba ji ber ku rûwange me got yani rûwangeyê ku di nava civakê de heye li ser înkara jinê ye aniha jî mesela jin çawa tê destgirtin li rojhilata navîn mesela li welatên wekî Îranê jinê digirin ser wan digirin li gelek welatên rojhilata navîn jinê dipêçin ne rûyê jinê xuya dikin ne fikrê jinê xuya dikin ne dengê jinê tê tuneyî tiştik tuneyî zaten di civakên rojhilata navîn de jinekî ku bêdeng be dibêjin jinekî pir maqûl e jinekî pir muhterem e ku bêdeng be ama hinek biaxife hinek nizanim çi bikin mesela di dîrokê de jî heye di pêvajoyên serdema navîn de ew jinên ku lêkolîn dikin mesela wan jinana dibin engîzisyonê dibêjin wan jinana mesela jinên ew dibêjin sihîrbazin jinên ku bi taybetî ew bingehê elim davêjin lêkolîn dikin mesela stêrkan ezman lêkolîn dikin ki astrolojî li ser wiya tê avakirin diherin nava xwezayê de giha kom dikin dermana çê dikin nexweşan sax dikin nexweşiya sax dikin ji wan jinanar dibêjin ew bingehê bijîşkî datînin gelek mînakê wisa hinê mesela jêr dibêjin wana jinên ku ew in jinên sihîrbazin civakê ji rê derdixin mesela wan jinana hemiya dişewitînin hûn jî dizanin gelek lew jinan li Ewropa hatine standin belê mesela yani yek ji wana jan dar kir dikwane gelek mînakan bidin yani jinên ku ew fikrên azad pêş dixin yani pêşengî ew ji bermayê civakan ewlîtîk mesela rojhilata navîn rastiyakî wisa heye yani ser jinê hatî girtin hatî bêdengkirin lê rojava tam çepî wê ye rojava jî hemû beden û laşê jinê derxistî firotinê fîzîka jinê ciwantiya wiya fîzîkî tenê jin bi fîzîka xwe derketî pêş mesela di rastiyakî wisa de jina ku di nava şoreşa rojava de li hemî hemberî van hemîr û nerînana disekine li ser van rastiyana çi dike mesela xwe ava dike xwe ji aliyê fikrî de ava dike ew rûwangeyê ku tu jinê tu gerek li vir cînek de mesela em mêzekin yani di hemî kantonên her sê kantonên rojava de rêjeya asta ku jin di nava civakê de rol dilîze astekî pir mezin e belkî jî aniha têkneçûyîna vê şoreşê avakirina vê şoreşê bûya vegirê daye heta jin di nava vê şoreşê de rolekî çawa dilîzin rolekî ku gelan bi hev re bidin jiyan kirin mesela
شورشی کو تنی رنگ زلام با تک رنگ با مثلا گلی آسوری سوریانی نکانی با خود ناو ده ifade بکره اتنیسیتین لروجاوا جدا جدا گلین عرب نکانی با خود ناو ده جیان بکره ایرو گلی عرب بانگلی یا پگویا پجید که دبیجی کی ورن مج دستی داش رزگار بکن اویا خالکی پر مهم یعنی خالکی کو تشتین حال روجاوا ده قوم سیستما کو هاتی آوا کرن سیستمی کی تام لگوری لازمیا جواکایه او جی جوی ناوروکاویتی یعنی جناوروکاکو همی قطمان جواکه همی درو دورین کود ناوا جواکه دهنه جن خود ناو ده ifade دکه جوان خود ناو ده ifade دکه زاروک خود ناو ده ifade دکه یعنی پر رنگیاوی اف پر رنگیاوی جی اکتیف تevlîbûyîna jinê bingehê xwe باش برز زینب یک پرسیەک لێرە دا هەیە ویش مەسلەی دەزانین کە لە کۆمەڵگەی جنسیەت پارێز پیا و سالاریدا زۆر جار کە شۆڕش ڕوو دەدات یانە چەک دەکەوێتە دەستی خەڵک لەبەر ئەوەی کە کۆمەڵگەیەکی جنسیەت پارێزە بەتایبەتی پیا و خەڵک وەردەگرێت لە چەک بۆ کوشتنی ژن دەزانین لە زۆربەی حرەکەتە چەکداریەکاندا لە بۆ نمونە لە باشووری کوردستانی ژوا بووە هەتا چەک زۆرتر بووە لەبەر ئەوەی کۆمەڵگە تان و پۆیەکی پیا و سالاری و جنسیەت پارێز دەبێت بۆ خۆی چەک بەکار دەبرێت لە دژی ژن یانە کوشتنی ژن ئێستا لە ڕۆژاوی کوردستان دەزانین کە لە سێ کانتۆندا ئازادیەکی تەواو چەک و چۆڵ لە لێرەدا یانە پێت وایە کە تا چەند ڕادە پرسی ژن بەو شێوەیە چارەسەر بووە کە هیچ زەخت و زۆرێکی دیکە نەماوە ڕاست دەکە ژن لە هەموو ئاستەکاندا ئێستا لە ڕۆژاوی کوردستان هەیە لە ئاستی بەڕێوەبەریدا لە ئاستی چەکداری سیاسی و کولتوریدا بەڵام لەناو خودی کۆمەڵگادا ئایا بەڕاستی یانە ژن تەواو ئەمی یانە بڵین بوونی چەک دیسان مەترسیەک نییە لەسەر ژن ئێستا لە ڕۆژاوی کوردستان یا لە شوێنێکی دیکەدا کە بڵین بەتایبەت مەبەستم ئەو هەیە کە یانە لە باری کولتوریەوە یانە ئەو تێگەیشتنە دروست بووە کە ژن نەکوژرێت چەک لە دژی ژن بەکار نەهێنرێت civaka cinsiyet parêz xwe dispêre hezarên sala yanî ev civaka cinsiyet parêz wisa di demekî Kurd de têkbirina wî ku em bêjin têk çûye em wê demê xwe dixapînin yani bi taybetî wê jî amaje pêkir di şeran de jin wekî ganîmet tên dîtin di şeran de mesela dibêjin em ê biçin vî welatî vî bajarî em ê zêrên însana ji wan bistînin perê wan ji wan bistînin û jinên wan ji wan bistînin ji ber ku jin aydê zilamkî tê dîtin yanî jin jî bi pere bi zêr bi ganîmetên maddî re tê hesibandin tê hejmartin û dest didin ser aniha Daişî qadên ku dikevînê zêr dibe pere dibe mal û milkê gel dibe xelkê dibe û keçên wan û jinên wan jî dibe کچی وەکو ماڵ دێت حساب ew jî yanî jinê jî di nava mal û milk de tiştekî maddî de dide hesibandin şoreşa jin ev rûange jî têk biriye xalekî pir girîng e parastina rawa a civakê jî bi parastina rawa a jin vegirê daye em dikanin di vir de du mînakên cuda bidin Daeş çû mesela êrişî Kobanê kir jinê Kobanê birêxistin kirî bûn destpêkê xwe aliyê fikrî de birêxistin kiribûn pişe hêza parastina rawa derxistibûn holê û fikra parastina rawa mesela bi hezaran çetên Daeş kî cîhan wisa şîrove dike dibêje têkçûyîna Daeş li Kobanê wê bibe têkçûyînekî stratejîk ji bo Daeş Daeş her ısrar kir hîn jî têkoşînekî tê dayîn hîn jî Daeş neketî Kobanê hilne weşandiye ji ber ku jin li wir parastina rawa dikin belkî jin di nava parastina rawa de cî negirtimana ew qasî hêza parastina rawa ne ew qasî xurtba lê em mînaka şengal jî dikanin bidin jinên şengal jî civakekî bêrêxistin kirî bû civakekî ku tevgera azadiyê neketibû mercên ku hebûn mercên li başûr mercên ji xwe ji bingehê xwe ji hikûmeta herêma Kurdistanê digire ji ew rûangehî desthilatdar digire mesela wan mercanan nehîşt ku tevgera jina Kurd biçi şengalê em dizanin wekî rojnamevan me gelek lêkolîn jî kirinin gelek hewldan hebûn ku hereketa jina Kurd here bikevin nava wê civakê lê ew derfet tune bû mesela civaka Yezidî qirkirinekî vê sed salê jiyan kir yani qirkirinekî pir mezin jiyan kir aniha bi hezaran keç û jinên êziyan
کردین مین ازدی لشنگالی دسته داعش تنه وانا ل بازاران دفروشن دو میناکی جیاوازن یعنی میناکی دیرکت وکی مال و ملک دست سر دروینه دبن میناکی الکوبانیجی یعنی لشنگالی میناکی الکوبانیجی لبر خود ده ناموس شرف آخا خو و جواکا خود پاریز و خوشی ده پاریزه بلکه هری زیده آنو ها چه تنداش جه شروان نیت پجیده ترسن راستیا کی وساجه هي يعني جوي ويا امن كانن بيجن كي تكوشيني كي جن دوي اصلي ده هاتي داين او جواكا جنسيت باريزي تك چويه او پاراستنا راوا حوجناك زلامكي وين كان به ايدي جنا خو بكوجه اف بيواجو كي تكوشيني جي هينكو اف فكرتي ده خورت مثلا انها شور شارو جاوا باندورا دولتنا توا دولتا سوريا السرتوني وان بخو آوا کرنه شورش خو زاگونین خو قانونین خود درخستنه لگوری ویا خبره ودبن اما دناوا ورده جی تکوشنی کی فکری هر تیم شاندن جیه کو تکوشینا فکری ورسه کناندن zaten جواکو خوچا بک مثلا او قطمان دناوا جواکه ده او سردست او بهیس ما بحثا پیواجویا نولیتیک کر ما گو جن وساوسا دسلاتار بو دیارکر بو لی او بريخستن كرنا زلام تيك دبه لورجي وسبب اما ام نهات شا ام تشي دبينن مثلا ام زادكن ميناك 25 مجداري روجا تكوشينا الهمبر شدت الهمبر جنيه ام زادكن هري زاده جنين روجاوي كردستان راد بن سربيا نابجن من سيستمكي اوا كري سيستمكي ازاد حوجناك ام يرو حشتي اداري 25 مجداري ام دركم كولانان او جي كدريتي او جي او زانستياكو خل همبری همو جنین جهانی برپرسیار دیتن خل همبری آزادیا همو جنین جهانی برپرسیار دیتن ذاتن اوقاسی نهرک افتکوشین مثلا آوکی بفکرن آوکی گول به تجاکی ده بسکن او آوا تشتك جيدا هناك يعني بشتي دمكي قماري دبه لي او افاكو بهركه او هر زلال وباقجه حركه كان جوي افي سود ورغلي مرف كان وي سيستم شور شارو جاوا وتيبتي تكوشنا جن بقشتي وصا بينا سبكنكو تكوشيني كي هاتي دس بيكرن لي بردوام کرنا ویاد امیزه دکن جنین تکوشر پر بخودی ایدای کی مزنن خودی بیریار کی مزنن او هر کی کودچه او عالین خونن کم مثلا تمام دکن به پیواژوین تکوشینره برای زینب دزانین که استاوی که اما کباسی جن دکین لروجاوی کردستان رولی جن لشورشی روجاوی کردستان لسیستمی خبرگزاری دموکراتیک ده لروانگی کی جنی کرد او باز دکین یعنی اوی که اما بخومان لناو پرسکه داهین بلام شورشی روجاوی کردستان بتایبتی کوبانی وای کرد که جن بتایبتی رولی جن رنگدانوی کی گوری میدیایی لعاستی جیهان داهبوو ئەم ڕنگدانەوەی میدیایە زۆر جاران پرسێکی زۆر کلاسیکی دیسانەکە زیندوو کردوێتەوە بناوی ئۆریەنتالیسم یان ئەوەی کە ڕۆژاواییەکان لە چاوی خۆیانەوە چاو لە ژنی ڕۆژاوای کوردستان دەکەن ڕۆژنامەوان بێت هەواڵنێر بێت فیلمی دۆکومنتاری بەڵگەیی بێت هەرچیک بێت بە جۆرێک ڕوانگەیەکی سەردەستی ڕۆژاوایانەی تایەکە چۆن ڕنگدانەوەی هەواڵێک لە کوردستانەوە دەدەن ئێوە بەگشتی بۆ چوونتان لەسەر ڕوانگەی ئۆریەنتالیسم بۆ سەر ژنان بەتایبەتی کە ژنان هەندێک جار باری فیزیکی ئەوان بڵین دەردەخرێت باری فیزیکی ئەوان بۆ نمونە گریلایەکی ژنە ئەگەر چەکێکی پێ یا گریلایەکی ژنە ئەگەر سند لە باری فیزیکی و سنج ڕاکێشە ڕەنگە ئەو زیاتر دەرخەن بەگشتی وێنەیەک دیمەنێک کە ڕۆژئاوا لە ژنی کورد لە کۆبانی لە ڕۆژئاوای کوردستانی دەدا ئێوە چۆن دەبینن بتایبەتی کۆبانی پڕهات شۆپاندن شوورەشا ژن تێڤگەرە پێنگاوێکی وش بووی تێڤگەرا ژنا کورد کو وەرە ناسکردن ئەو عالی gelek baş e فقط ڕوانگەیەکی وڵاتên ڕۆژاوا heye fikr û ramanekî wan heye demê ku li rojhilata navîn dinêrin yanî wekî ku azadî tenê li rojava ye azadî li rojhilata navîn tune ye em ê dîsa bizîvirin dîrokê mesela şaristaniyên ku îro rojava jî xwe ser ava kiriye li rojhilata navîn derketiye bi taybetî jî li xaka Mezopotamiya derketiye zanîngeh akademî ziman çand çandinî aborî vana me rev gane gelek tiştan bijmêre ku
جه روجلاتا ناوین برنه هاتی روجاوا فکر و رامان بتیبتی بنگه فلسفه بنگه علمان يعني كاتونه يكون ام زياده وكند في برنامج ده فقط يعني راستياكي وسا هيكو مدرنيته يا كابيتاليست هر تشتيج خود ده دست بكرن لي بلي بتيبتي بشورش روجاواره او تشتينكو روجلاتا نافيون وندا كريه مثلا حيان انه ها تشهبو لبنده بون مثلا دگوتن لباشوری کردستان او روانگه هنجی تامنش کیه دبیجم برا امریکا ور مر رزگار بگه کو تاني تشتكي مترسيا كي بتشوك لسر جواكي تشيدبه جبر كون ند فرقه هيزا باراسنا روادي ند فرقه هيزا خنا فكريدي ند فرقه دولمنديا خاكا خديه آنها روجاوا هر شرو پفچونن ولاتن روجاوا دناوا خوب خوده بله يعني بوليتيكا انجلترا بوليتيكا امريكا ولاتن يكتي اوروبا ناوا خوده بله كيجان ولات ويل كيجان ولاتن روجلاتا ناوين سردست به وان دولمنديه وان سرعرد وبن عرض خوره به يعني دولات كيمي اوقاس دولمند هي اللي مخابن روشكي وصدر كدي يعني او دولمنديه ما حمي چون روجاوا ولما ديزيفرن يعني بر نهرينيكي اورينتاليست مثلا دوي بيفاجوي ده روشكي وساجي دركت جن گرتنا دسته مثلا علیه جنی فیزیکی هنگ درخستنا پیش هند زانن بلکه وجه شوفان هنگ جلو برگنیه پجه وکی مودال ور درکتن پیش اما راستیا کی وسایه دمی کو جن دناوا تکوشین کی دیجی دگرن هم او تکوشین جوانده به و هم جن بخو جوانده بن ما بحثا خطن بنگهین ایدئولوژیا رزگاریا جن کر مثلا بیجی ولات پاریزی جیانی که آزاد تکوشینی که آزاد فکری که آزاد و استتیک جیانی که استتیک ای شورش روجاوا جنین شورش روجاوا براستی جی جبر کو هدف و آرمان جنوان مزنن جبر کو دزانه بوینا فرقه هبوینا خودنن جبر کو او تکوشینا کو او ددن خدمت آزادی جواکی دکه عالی فیزیکی دجی او جوان دبن براستی و هون دزانن در روجاوا ده گلک ده کوواران ده بون قاپاغین کوواران بون مجارین دوکومنتران و هر وکیدن فقط او جوان بوینا فیزیکی جی فکرته مثلا دوی پیواجوی ده اسکانم خالی کی دیتر جی بیجم او کسین کو درو دورین جنین کرد بتیبتی کو دوری تفگرا جنی دسکنی آجنا کرد میناک پشتی کو دولاتین روجاوا بالاوان شورش روجاوا و جن کشاندن تو میزد که جنین کرد جیل درو دورا تابی افتشتی کی باش درو دورا تفگرا جن کوم دمن هاتنا خود تفلی کرنا تفگرا جن مراخ کرن خواسته کی ناس کرنه تشتی کی باشه لی بله دل دخواست کو بريجي مثلا تفكر جن الرجلات نافين خبري خستن كربو قالك اكتيفيتي وهبون قالك مثلا بارتي بوينكي سيستم قوم فدرال داينا آواكرن يعني كارو خباتين جن قالك بربتشاف هبون لأن مزاد كن بشتيكو روجاوا دنرخينه ده چاپمنيه ده جي دقر مثلا لدرو دوري كوم دبن فقط تفكر جن بتهبتي اف رنگ داينا انجي دنگ وداينا دناوا جهاني ده چاپمنيه ده حاول ددكو خو راست بدنا صاندن جبر كروانجي كي لنجني هي د شورش روجاوا دجي للدر ود خوازن هنك شني وسابقن دس يعني تاني عاليه فيزيكي در خمبش لي يعني تفقر جن مثلا هنك جيفينوان بريخستن كاريواني خو بريخستن كرني هبوكو بتهيبتي دخوازه او فكر راماني كو جيانا آزاد دا فراندن عاليه جني د چي دخوازه خوبوي عاليه خو بدناس برن بله برای زينبو کو دو پرسیار دیار وقت من ما وقت من او بلام دوخ لك زور بكرتي روانجي اورينتاليزم يعني نتنا للاين روج او بلكو خودي جناني كرديش تاراديك لجير كاريغري بيري بلايم روانجي اورينتاليزم بوشوي كازادي جن وكو ريفرنس وكو ايديال او جنيك لروجاوا هي لاوروبا هي او ازادي كجن هيتي بلام دزاني اما بقشتي لا براكتيكما ازادي جن لا روشلاتی ناوەڕاست و لە ڕۆژاوای کوردستان و سیستمی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیکدا تەواو جیایە ئەمە باسمان کرد کە ڕوانگەی ڕێزدار ئۆجەلان لەسەر پرسیژن ڕوانگەیەکی جیای فەلسەفیە ئێوە زۆر بە کورتی لەسەر ڕوانگەی ئۆریەنتالیزم کە هێشتا لەناو بەشێک لە ژنانی فێمینیزمی کووردا بۆ پرسی خودی ژن هەیە یانە لە ڕوانگەیەکی ڕۆژئاوایی و بۆ خۆیان لە پرسی خۆیان دەڕوانن ئێوە ئەوە چۆن دەبینن؟
مثلا دمکی گله کسان دگوتن یعنی چما جن چکراد که چما جن تکوشین که چما جن دناوا کارین کارو خباتین لشکری ده جدی گره یعنی تنی او مخابنه او عالیه جنی کو خود داوا کرن عالیه فکری ده عالیه پیناسیا جواکا جنسیت پاریس کرنه ده دسلات داری دولت نتوه شروع وکرن و رد کرن آوی دناوا ویا ده جواکی کی آزاد و دموکراتیک نتوه کی آزاد و دموکراتیک آوا کرنه ده مثلا جنی کارو خباتین دناوا وی نزدیکی 40 سالی کارو خباتین پر گیرین کرن مثلا میزه دکن و آلیان ندیتن تنی اشته جن aslında ruangeyeki sistemi yani ruangeyeki sistema deslatare ku jine tene bi fizikawi bigre des wan derdorin hinjinin kurji mexabin nezkatiya ki wani وصاحبو yani dil dukhast ki brasti mesela derfet henin ku karu khabatin jin jinez ve werin şopandın yani karu khabatin ku hayan ha xo khasti meriyeti ev saziyen me neziki tevgera jinin kurd mesela wan saziyana da tumize de jisedi bence zedetir yani asta jin de temsila xud bine ev jinin ku heninci brasti xub irade ki azat dafirinin خود هفلی سیاست دکن یعنی ده هر واری ده وارین لگال ده وارین جدا ده مشروع ده مثلا خود هفلی دکن وان تشتانا جندیتی و هاتن روش کی و صاحب و ویاجی خمگینیه مثلا او آزادی اجنه دهن مافین آبوری دیتن دهن مافین حقوقی دیتن مثلا پارلمانتو یا کردستانی yani dikane sed biryari bide der haqqijne de li evim kuan biryarana da xinmeriyeti و مجیه وانا نه گهراندن بوی مجیه ره تکوشینی که نه داین تو نکانه بحث آزادی اجواکه بکه یعنی جبر ویا مثلا از باورم اف تیبتی جنین کرد ای کو آن و هانیزی کی حرکتا جنا کرد به از باورم وی گهراندن که ورده جی چه به جبر کو ایدی مترسیا لسر جواکه هاتی آستا هری بلند ایدی مثلا دناوا جواکه ده کشتنا جنا پر زیده بوی لبا شوري كردستاني جي لبا كرجي لا لقلك جي قولي جيهاني حميجي يعني ايدي او كسين كو جنين كو براستي دبيجن ام لهمبري ازادي اجواكي بربسيارن ام لهمبري ازادي اجني بربسيارن تكو شنا جني جي ما فيكي حقوقي ما فيكي ابوري ما فيكي نظام چند خال خصنا بنا ولا كاري ويا درباستك يعني تشي لازم تكو شينكي براستي دجوار لازم جيكو هري دبن اولا كاري دات ميزاد كداش للديري خصتو او شار خص بن دسلاتاريا خو دور ده او هزا پرستنا رواتونه به يعني وان در دورانا در دورين كو ازاديا جني وسا دگرتن دست ديتن يعني او بتيبتي دسلاتاري كو الشخص داشت دسلاتاريا زلام هين بر بچالد به دركت هوليكو جن گرك ده هر واري ده خو باريز ازمون جني دي كي جان واري ده هبه او ده خدمتا ازاديا جواكي ده زۆر سپاس بۆ تۆ بەڕێز زەینەب ئەردەم ڕۆژنامەوان سپاس. سپاس دەکەم. بەڵێ میدەرانی هێژە لێرەدا گەیشتینە کۆتایی بەرنامەی گەلی ئازاد لە ئازادی و بۆ ئازادی بژین ماڵتەنەوە.